Чуваш Республикин министрзен кабинетин пайда жизыне муниципалитет ердю жизыне паян эш пүлімінже тұтмамай жоқ. Күжал пірреміш худ пірлеги информация көне ердейд. Візіне егебінде шитшімі шулданба Чувашинре ергелеме пұшлана. Кажылы вируза була ана бұғытлыға чарзалартныча. Үрі жақ елана малалады заща. Оның шынелігізіне Регина Кубайкина тишкерже. Вижи жул, нумайда марсағалда маршабах, көшіл жер алғасны дапқырда республикара бурнаганзине пірлеге информация күнне бұқма бұрақны, халденена шенерем бұжарны. Тәрлі ял құладыр егенже бурнаганземде, влашты дүменже войғыраганземде шақ күна чадым зіргетне. Республика бұштығы Олег Николаев мұргаштыр егенже бүлже. Сывлық спорт комплексенже муниципалы округра бурнаганзен ұйдывызіне ғуравлары. Кажалданба шенелексем де гетремер. Шагынбегенде темізір бүшне, сюсеявны демізір бүшне, ебірінде халыға, кашны муниципалы образованиеде халыға хумхандараган, візене қызықландараган үйдузене сюсеявза, тада візбе уйрымын галаша, приомер терзеенде үйдузене де хамыр әже илетпер. Шагынбегішлені бірін галахенде хамыр мендуза бұны халық патнен біле шиттіне тепчемен бай барад. Кебір шенелік регион ішне демеген центр кашне муниципалитеда ала видергаларза тишкерюлі материал қадырлене. Шавынбегех республика ремедиа центр земде шак полумажу да себе хастары әшленене балыртмала. Школ медиацентр зене шамбек яваплы мероприятие зене чинни пиде савандарать. Менжен дезень аджезем школданах пышлазай шамбек уйдузембе интересленме бушлаще тада хызем печек пулзанда хызень курымне социальные сеть всем урла, видеорепортаж всем урла, помогулдараща, шинзене голоса помогулдараща. Пірлеге информация күненже коммуналы хужалық варендю шул ерта дағыты тұдымре шетменлеге сүтсе авреш. Шанбегех республика бұштеге спортсмензен бетедел бүлже. Регион хушынже ергелене бокс турнирі күжал ебе выннымеш худырдет. Мургаш муниципалы округен ердюжин кубок нейлесешін чевайлызе момыртыреш. Полаба юхматыр егенже ерере халық бұғынны. Республика ресывлы сықлавен министр Владимир Степанов ерте бұраган ушкын пірлеге информация күнне келесе чадымзырын кетіреш. Медицина бұл живебе пұрйенлен девештері Сывлы сыхлаве нации проекжебе келе жүлен, олжынузым кердесешін женде Галазабаджи Владимир Геннадьевич. Чуваш республики ялгужалық министрі Сергей Артамонов Шубашкар дорехенже тударгасы нешетсе күрже. Икшер жин подлеги информация күненже ергелене дел бұлура бүлже. Интернационалла девеже бұрнышланы салдаксене халаланы митинга да худшынче. Шене Шубашкарда бурнаган зембатне вара Чуваш республикин финанс министрі Михаил Ноздряков подлеги информация күнне житірі. Онда предприятие ердюші зембе барле, ялгужалықпа финансы идывебе, тада ыты енбе тәрлі идыва хускатрыш. Элек муниципалы дорехенже бурнаганзем вара республикари әшлевбе социалы хүтлех министрі Алена Елизарова ялбуласлыке социалы булужу Чуваш республикин бушлых Олег Николаев, Чуваш республикин пачалық канашне Яну Ширури тәп телевзен бірге кебір хучен галашны. Чуваш республикин строительство министрі Павел Данилов подлеги информацию күнне шамарлері ертерджі. Онда выл тылықсыне бұрынмалы шәне жүркере күшінеге атпас аламлары, тада үтті жередешітсе күрджі. Чуваш республикин транспорт министр Владимир Осипов уладыр да бүлже. Предприятие зем зем, варендю, медицина, тада ыты тыдымравый хураганзем, хызине пожырғандараган ыйдузен хуравне тупма бұлдарны жынзавын жеш.